Dobar dan i dobrodošli u Gigatron Unboxing gde ćemo vam predstaviti Asusov gaming headset koji nosi oznaku Cerberus, odnosno Kerber. Kutija u kojoj dolazi ovaj headset je pozamašna i iz same veličine kutije možete naslutiti da se radi o ozbiljnom gaming headsetu, odnosno headsetu namenjenom igračima. Ono što bismo istakli vezano za pakovanje, to je da na prednjoj strani već možete vidjeti kako to izgleda, a na zadnjoj strani možete dobiti osnovne informacije o proizvodu, uključujući o tome kakav tip drivera se koristi ili, na primjer, kakav je raspored mikrofona, kakvi su mikrofoni, gde se nalaze, kako su smešteni i tako dalje. Što se tiče samog sadržaja pakovanja, ono je pozamašno. U ovoj kutiji na dnu su smeštena uputstva i dodatni, dakle ovdje imate uputstvo za upotrebu sa garancijom i dodatni kablovi. Zahvaljujući ovim kablovima, ove slušalice je moguće prilagoditi tome da rade i na uređajima koji imaju jedan ili dva audio konektora, ali i moguće je prilagoditi ih korišćenju na tabletima. Odnosno, ove slušalice možete koristiti na smart uređajima, uključujući mobilne telefone i tablete. Također, možete vidjeti i da je dužina ovih kablova ukupno gledano poprilična. Ona je ukupno oko 2,5 metra. A ovdje imamo i mikrofon, unidirekcionalni mikrofon. Ovdje se nalazi omnidirekcionalni mikrofon. I ovo je mikrofon koji koristite ispred usana, u žaru borbe, što bi se reklo. Možete ga savijati kako god želite, prilagođavati na bilo koji način. A same slušalice su velike. Velike su površine, lepo nalažu na ušnu školjku. Materijali su mekani, što je jako bitno. A tu je i povez, koji se naravno može izvlačiti i skraćivati kako bi se prilagodio bolje obliku glave. Sve u svemu, ove slušalice karakteriše nadprosečna prilagodljivost, odlične performanse, odnosno odličan audio ugođaj i širok spektar uređaja koji su podržani zahvaljujući odgovarajućim adapterima i dodacima koji stižu uz njega. Uz standardne 3,5 mm audio konektore možete priključiti Asus Cerberus mikrofon i slušalice na standardne PC ili Mac računare, a također zahvaljujući četveropolnom analognom konektoru možete da priključite ovaj headset i na smart uređaje. Dakle, možete priključiti na telefon ili tablet, što je recimo vrlo interesantna opcija ukoliko dete želi da igra igru i da, na primjer, ne smeta nikome u kući buka koju bi, na primjer, tablet izazvao. Tako da možete priključiti ove slušalice na njega i dete će se zabavljati i uživati, a i vi nećete morati da trpite raznorazne čudne zvuke koje pravi njegov uređaj. Istakli bismo još da dva mikrofona rade po omnidirekcionalnom sistemu kada govorimo o inline mikrofonu, odnosno po unidirekcionalnom kada govorimo o boom delu. Boom mikrofon je onaj istaknuti deo koji vam dolazi ispred vaših usana. Istakli bismo još da Cerberus raspolaže 60 mm driverima koji su izrađeni od neodimiju magneta, a impedansa slušalica je 32 ohma. Također treba reći da je dužina kabla 1,2 metara plus dužina dela kabla od audio splittera još 1,3 metara, što ukupno daje 2,5 metra. Tako da možete imati određeni komfor i prilagoditi se lako svom okruženju u kome koristite svoj računar, tablet ili neki drugi sličan proizvod. Za sam kraj dodali bismo da Cerberus podržava ne samo PC računare i smart uređaje, već i PlayStation 4 i da se na njega može povezati putem 3,5 mm priključka na DualShock 4 kontroleru.
hvala vam što ste pratili unboxing Asus Cerberus gaming headseta.